no and so for nyina pajuma enele and so for nyina lo to yeah so for no de ye no yet on de me ka say open one more asebe enye omu nyina dodo na yare ni ha pa ya so for dodo na yare ni ha fa no kwa ekura wase wonko me ka say asore ba ko osoro ha na abrante ne ba mu ne de ne to an first station ha na fi yeyi na fi anu makobiza board ne say bone be na waye on fa ne sanka Akristo me say so de ne sanka de na dane ti bia me wa kura ya me dane we cause so for bi wa wi akiti papa so na ni so a me no kura jaba ko bi o so sem na ni sem na wi akita ya ti azawada ade kan ya kanyo ne ti you know so kanyo ne yeah and emrewe man kan ni bo de ni banchi se kwa papa jena say wo ye adwuma no kwa na de ma wa me ni hu asem bia say wo ye adwuma no you for be say papa evangelist Dr. Ebenezer Abofe adwuma wa ye na wo ye adwuma na sa me ni mro no but also for be to me station 3 years crusade ba kokoro onye bi ye ko na ye gya no kwan sika boom ebi 200 million ebi 300 million enti umde ko ba bi na wo ye adwuma de mani nsan enti na wa ma ho ya ko no ye wura sami aku ama enele ho no ma ya ko na ma se ne o kana sofo nyina pa adwuma ho ane mami ka hamane so na yensa aka era sa motin ka mo achi aka mo ne o mese mo nka na mo ho ye de ye ho ade me ho ye na so ho ye me ho ye mpempe de na nkwa so me ko se yo so me ko hwe yen officer ho Sami, na we colleague CEO and enye nwanwa say ne overall best CEO public sector and ye dia ma wo ye ne kan ye bo aba so pa oh madam so de joint award o minimum na that's say oni eche some so na mo so anka mo be sa ne yes nti enyame ne da na se yeda nyakopon asepa asa Sami ukoso a da hobrase di emfa pempen so a nyakopon apagya odi wadru ubre ne tian se ubre 5 minutes be na nya kwan koye wadwuma Sami na bra na ye be frɛ wo se enei woni CEOs mo bro over 20 na ye kohwe mo adwuma ye mu ni ade no wo ye manhyew ne di kanos ma men fancha ka sema Akuapem nyina ncha fiade yo ne Akuapem nyina no matina konya na no ma hewo ne aheme awo na Okoman radio the authentic news na BBT ya Okoman radio na obeti MSA be afini na ya Ghana CEOs network na we start a profile share juma obia since na the CEO of the year no ya they choose it among 500 CEOs into year 20 500 CEOs from the public and private sector. And then we are now astonished about the top 20 here. We did the various categories of awards now. Now they narrow it down to the overall best CEO, one in the private sector, overall best CEO in the public sector. You have seen overall best public sector CEO, no? Ecoman, Muamunya Barima Samuel, Ameo NLA. And the overall best CEO for the private sector, Ekoma Selom Adadevos, or no, Ewo MPN. Inti, Nyamenchade, Miss McCoy, and so no, woman Mwasi. No, at all material point in time, they took into consideration. Maybe the innovation, the diligence and the attitude towards work, the staff motivation, and the morale of the staff, and also increasing revenue and creating new opportunities. These are the criteria what you see. And also, you are judged amongst your peers, while your colleague CEOs are also asked of their opinion. And based on that, what you need na panel no ashe no the overall best no Susanne. Sami Brian ye ti yen anya enwanwa bebre sanse ye hwe modern bo a wo bo ene se ne wo free odwuma se wo ye wo ne ma politics mu ene bra ko public sector ne ade na no betena ye nim ha e kwan fa so de lottery president kraba Ghana ne ade nyine hu se oyobi a umfa wadwuma eni agore anopai ene wasi so a onam And funny enough, no, I'm a award New Year. We'll get a program no by 5 p.m. If you understand that whole day, mention your judgment, no. We call back to the office. I go to a Juma so around 5:36. You see office now about 11 p.m. 11:30. Because the son said,
Sada na edwuma se me ye no so na me ntimi nye ntina se me so me boa ye my part for the day. Sa nneɛma a woyɛ nyinaa ɛnɛ wo management o board ne w'adwumayɛfoɔ no saa award yi aka ɔmo sɛn ama akanya ɔmo sɛn daabi akanya ɔmo paa and I think the whole week Amanfo is so more NLA staff so abaso. They've shown me extraordinary love and the love and everything, no. To the staff, and I think that they even won the award more than I did. And see, it goes to them. They've been heavily encouraged. So papa, Enija, Osha, Jumanimo, the mountain and Mabawa, Penini, and Mofra. They all believe that I've played my role and I've paid my dues. I hope so I'll be able to stay with them longer. But the rest of the Mampeni be me a few and now back as a mentor. And see, there, me get this actual crown, papa. Zame na asemi ba ye award ba ye and onyame ba ye so be ka kire me say enei enye nwanwa say da ma bia say kwanya wo ho say obe flow to shirt kwan ko bia ba betobi sans wa ma enele ya kono papa na ebi kwa say mampani hwe ba bia tosi no nyu nko ho na hai wudi agiran o man to ne ma na ba bia ho tosi bia no on fa nko na e kire say mrante ne mabu no ene pa wo mu a mo betimi aye adwuma no. Yeah, no one mention. Now, a banner says, I'm not just out of me. I articulate you can't find here. Walk of a car for private person. And yeah, near Mampeni, it major say, mention your meeting boy and telephone. See, I'm not so not so person before fra and no name. Sami yani aji ama na yebo abaso anope unyuma dos yen se obre ye da se pa se yes you just more encouraged, and this is an award that goes to more as well for being extremely supportive for Munia Barima. Nyamisham. Yes, that's an person. Akropong-Akuapem ho bresem ne be said nkomo. Yo. Yenia Samuel Kwabena Wuku Mampoko 20 ebo ahia kuma edihye kwame na no to that kwame to that this year na no to that I want the person Canada rechi and dey obekwa de kura chiro bom na na rechi anopa yinchi ano ne Kasula Kasula so ne body ne bench pa ne yewura na Amedi ojo mu nyina award no ye nyina ko atade no ma chiro bom indefatigable sabia heavyweight ana ma kokobiribiri aka kwame okay na eja yebo na baso no ba ko a omo se omo de ma no a MTN selom de na mementi ase MTN dan yo ha na MTN nyina ko off kwame ne say network itimti kosa na se what man no atakwa innovation ni ema hodo a waye ni ade sami de we over 500 and narrowed down to 20 now that I think that sami obon homodin bebre ne ba bia to sin bia mampani ka say sami o say kwame minister bitimi e ho techuma na ka say minister ba ko hwe ho na no papa lancha matiko say abuginapo ana de na abuginapo e je ka say bia sami ha no atosi si you buy wadwuma so ne janchen afei sami oversight mo ni ko ho man abrante ne bon ho modern pa kwame yes sma obanyansafo yenso na mo tenten ana eba ne sa na mpanyimfo so anya yodehemu wo mabunu mu se de adwuma hye omo nsa o betumi aye ne yiye because adwuma we ne ase de ma azi ni bi no so no de Kristo no timenye on de Kristo ni bona ewura me ansa de kan akọ ho na sami ko e ka ne gu ho ne niema abrante na yade aja Christopher no na me da bia me ka se ye opa o mo yare ni ha ba ko a we crusade ni film ya Christopher omo yare ni ha me ka che o ye mfa ne nkwa kura wonko okoko ba bia ho no ma ben dada nti papa kokko siesie we o de se ye bebo afore a omo invite nana ye ma ni bia kwa mo na sa invite no sika no de shemu a echi kokko e di ni ma ade uchi kokko si wudi ni ma enye yera sami kwa yera Alex Apau Dade yera Alex Dade so ejina mu ewini bi edi mayen na ene kwapema sama kan na no se ebredru se ejina saa niema wenum so na eche se ye won nepa kwame hwe kwai brentu anyakopon de aman wa he na human resource in fact
quality human resource yeah. refined when you Akuapem Yeah. the time mabun kinikiti na omo ye de aguani ma se na tete wo hwe wo mu ntina ye den Kwame hwe ye ka kosi se na no adam kwati a South Forestry Commission for officer adi so menya na kwa na Nyankopɔ de ama hwe free aburi ede besi kododo wai ede fa ha Kwame ye ne nkranfo abɔhye ha kɔfa suhum Kwame ye hwe nsawom yeah na kwakusumu ho no ye nua adwuma na se ekiri unua ha opa nua na ekiri ha ya choka na de kosomanya no kan wa ya chi waburi a ya do kosomanya kan be betwem afa ha ebe san one municipal na asan one district Kwame na ko na ye ntimi kira aban se da bi ye wo forestry atwe ho chanche se nye forestry officers na forestry for no ba ha ye mfa ye mai bi adwuma mu ena on ba nto mo han dan ebi kura nton sa incident na ha yeah ena for 300 years it's na ha twodura tina ha sa Kwame ntimi nyi sa office ibi woni forestry commission panyi ba ko fa so fe predi o amofilia ne sister panyi pa wom eka yemfa na say wuyi yewura say John mo type no Kwame me too many me agree for now agree dan no there be associates na mo say agree dan wo associates o credit yeah say who fast service who immigration who police am say that may be an pani better say be din komo na ya hwesa ensemi ni akamu nsem realist that dey so womodia ejina mu na Kwame eye KGL foundation is CEO papa no onso nyuma a oje no nyuma so oka Akuapem for us odu adu kromo a ase owura nifa no hu dan chenchire bi se ho be poro so ho no mo ai okwa nifa dan konkro bi si wono da kromo akofo nifa secondary school nifa secondary no obezi wo ho ene na no ono so award okro onu so Akuapem ba kwa mo gina mu ama ono so award a wogie no enya gore watna eye UK English no abone bra Kwame nyuma kese awaye wo ho na no ada oje summit ahodo senkrofomra fie ni investment Kwame ene oba enyuma kuo awoda no board chairman at the Ghana Investment Promotion Center GIPC ene ono so nya group CEO of the year for conglomerate business and the diaspora business of the year sa award ya say nyina enye Kwame award ketwa ntino KJ group and so bono mode papa ka diaspora Kwame diaspora azi diaspora mo abrochire no Kwame tuma bobi Kwame ye rada de so Alexander so ejina mu na wa share no nya ono so okre pompo so I say daddy nkwanta Safari Junction wo nya ne papa zazi onye children service kra da me bia no teacher Jude Jude mono homodin a Alex Akon daddy and I was here Kwame Akon daddy nti link ni wo mu Jude say Jude here Akon daddy and I was here Akon daddy sir Alex Akon daddy nti no link ni wo mu nti Kwame family we nti ye wesere fa enkran fa firi so ma say Jude high kwa yente wonka na unim ne wasa woye do the needful oye ye nua prekope say me former manager no manager we David Radio Mountains by first manager and it's Jude say Jude adaroma enim say ope okreman ni fama ye ni modin a wo bo na no ma hemfu bo din a wo say de ni die kese ma o ade we de ma Jude nya Jude betimi bo modin a em say show phone so say no message no omomodin na edemanim ya yenton camera mum na ne wasa wo ye no na one ewura daddy kran kasa no me fa me yes you send the test uncle reading and so ka test no nsem wa me say minim ne ode ma no ada roma Kwame o de chese no ni nkomo kra Okoman Radio. Welcome to Friday. Onipa ebiasa eye meyi wayo nye wa eyi Onipa
baby outside you. Baby, why you never hate you? Okoman Radio 97.1. Baby, I see why away no baby ni obio. Only baby, any near why be a mano. I'm not some to me. And I had me chrono. And come in your wa. And I had me cry. Sister Sarah was you. Baby, why you never hate you? Welcome to Friday. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Adafomonyina mo fasi dama konyanko ponse wa many pagini no mo de bo ebinu mu a omo wa chiri omo no ewia sinina etita obebia onipa beye bi wa ma meye ni nara si o dadi so wo ye wa fe mu de na mi si momo dadi e omo uye bi ma mi si nya mi shira ma Okoman Radio. Pass solo. I was I don't know the jazz me no the gum chai o there. So what about back I don't friends say symbol and your high hat no. I know cymbals no. The high hat no what's wrong. Na cymbals no go. What's here no. Ara pera sabia okuye yi wa ye. Di fa bi o say yi, san say wa ye bi. Ye rather than so wa ye bi. You class see o daddy bi o daddy. Between your no see o daddy. See o daddy. Between your no. Sir. Between me. Between ono so ni show na penhwe. Say da no ananano etwadwere wadukrom say omodukro odwa na cheye. Oh your show. Your show pa matna hono my MC a wote wono for 2 occasions. Onyaja no kra. Onyaja no. And na ye pon so a oja akwan kama. Osi wo shira ono wo nshira in CDs. Yeah. Okay. Wo nshira in CDs. I was you. Me you are you never hate you. 25 outside. I mean, brother, concert did so far. Sanyu Muno Kwame, 1 year beyond Sana. Jones said, "Now only open you be bonk when I'm via mason, eti kakra." We know Jamin was the one say, "Me a P. A. Mama or Hinibi." And just to be only be Kazana, my true be Nama. Point when the man was way 5. So I couldn't say, Moye. Said I no can say, a Mokoye breakfast meeting be. Yeah. And me catching us in any a pint, no, Namsana, young Koyo, the way in the tema. Na escafona ba ho etimi aba ye de we na ba ha Bami no kwasi moment is Nyakopon beye adapai Bank of Ghana for ne do mase san say o ma be dimre tia bi wa ha na o matimi afa e kro ni mu anana ma hwese ne kro ni city bank yeso check no ma check enti e do mase ene ye ko bank a na e de akukudro so no e de kojina akwa ne wose ye enye no ko a omso e wo pese nya ma bia Nyakopon boa no to paguso a bia na junior school yi na omdo no ko tumbi sampai ko hunu ye 1953 1843 yeah 1843 into 180 old building and that's to see ho na ye de ensakai mu na nkwada ewo mu ne mu atutu na nchen ba ku ba bi kwame na do na yi ne bogo se pan enti ye bon pa yesa da ma bia no pani ye be hia ne de nkrata ne magu yakrochegu nkrata so nsem no ye de se de na ko na etimi aboa yen we say what can say obi be can say na asore for no ho ye den asore expenses kra no esin aban de na make asore expenses no esin aban de we say asore nya sika to de bia mo tumi kwasra invalids ni ye o mo agogwa ye mre no mo tumi ma asore no o mo kom tumi man 5 cedi
Enti baako 5 cedi ebi wana uti ya na ma 10. Enti so mo nya corrections ana omo de command values na omo nse da nya bi emfa meye sa adwuma no. Ana no mo ya he. Ena sika do the mom is care ya he. But enra say kodu emeka se bi acho ana me yesen ka me nka ba meka. Na yes radia ma school yi. Ye kire say asori no local na ese hwe school no. And I say, sika ya he, look no. Maybe ejina no kwame. Nkoda ne dem nyina tutu. School dem woro. Eho nyina tutu. E be gina sonda na ho na yi enwini kakra o e ba ya asonda na Akuffo nyina ties. The ties afa ho nyina. Ya sa srada no nyina ties. Asa na pesa me kan enfiase no na mo hwema no so yi. Ya srada no nyina ho tiles. Eni Akuffo tiles. And nkoda no kan no ba ko says na tiles now down couldn't they have put it in the rooms for the kids? Onyo unyi kids now. And put even common paint here. Kwame. And also be crying about Chasafuna. They could have channeled it. Oh yeah, that's it. And the Pabekasa san say you see you never be there, never take your so they never bother down on the fire classrooms in my. I'm saying, yeah. Kafi Kwame new kakra. We are cross idea and idea no. I'm saying, for haven't you seen this one? They control their budget. Now no chrome yabi ma na madam so once madam ho anye ha. In terms of so mo nyuma ne ade na akose mu dama bia mbeba for de bia ma wo mo kwame na nkonwa bia makoto mu tu na do mu nyeye papa nso so ne nyuma oye ne doso oye PC ha na oye ha so nsebe concession sha na efro no delay pedia madam nye papa fort but I say o mo kire say hwe say Kristo sum Yesu ba was mo mama frɛ yi kwan omra me nchen na matimi sia so da fefe down blue office bi was any and efe why ade na matimi akata asamunya ba bi tiatia na nkoda de matutu na masan de bi asra mo dan yi ho ade na so yes the pavement amay na nima fefe fa mo de ka be park so tika kan ko bitment na matechem na manje school na mse me srem we de mo hwe nkosa me fa me cho we de mo akama ma hunu no akama ma hunu no mo moame na me pachew na yo Akropong ni bana udi matem na time na umpe masema kwame ekwa be so wankasa and the best one first kwa na ball akra wa chire kwame enre kodu ekwa ball ekuwa so na for kwame fai na me here me say bank of Ghana for the president bi ni school mo ana school na any bi ni school mo na ye na ye tia ka hanom dia na ye say ye no ye ni kro ye ni hawo kona kohwe a pred Methodist na pred Presby ese konte bi no a pred hene ana da no ye kwa akwasi dae ana wa share ahemfo ne so obi entu 100 cedis edeko na ye animanim ya ye mfa nkonko siesie no enti ka make Akropong de ade na se me je pred de na make Akropong de but 100 and something years aboa ne soa na na ngoma so yeah enti anon de ebi na make say e ba yi me pam cho mesre mo me kwani mo ha bi me nkoko me photos bebre ma we de metia me ja ne me ye eno mo ko junior school honra ko ne nam ye ko church so me say hana me ka no ene bo na 1841 ni a paint ne we na hwe enua ni bia ene aprono no a na wo se kwame se we nyina wo mkrom ha ena ka kwame ka wo pie Akropong ana wo pie Akuapem na san word me no amfa nche metai e conflict ma me hwe owura Akuapem a anka frai me sa tobo to ho no enye obi awu na nabi anniversary na nabi awu 40 days and one royal home kwanzamo podcast ho welcome to Akuapem Mountains, the home and cradle of, and that's the cradle of education and Christianity, Presbyterianism. Presbyterianism. Now, or so by you are entering the home of Presbyterianism. Kwame na who rack so many because you were 3 entry points. Nothing. When we junction hey, junction hey. Mura catch me say, Kaskis, I say, Papa. Make na ya jensen ura togwa. You be be si wo kakraka ura okre. Ura. Na say ja, sir. Kwame. Brighten the corner where you are. Be proud. Kwame me say ene kane no. Asem way me ka ana me de. I say Akropong say ye krom kane say onka makomu a menteni kasa na ho okay. Aya. One consider. Me say yes onka makomu enchi okrimi.
I'm catching that. Kwame, me What say be yes, Tongote? Baby a crini. Thank you. Sane can. What be di Tongote? Baby a crini. Kwame, yes sir. Me dem be kwa me sem kind of mente. I can yes say the mante. And I'm going to cry the bonyo. Mante ni di on kama kum kren kasa no. Sebio kafra sabi. Me say me kan na bia sebi. Me pese me kan ye kaka ho. Kwame, enne mo hwan ya kono, mo hwan ya nibre, mo hwan ya hi. Mo hwan ya nibre, mo hwan ya kono. Ani yakuya nimpa. Amene okrenisia no kokre. Eno krapinisia on kakwapem kasa. Okrenisia no nenia mini mobi no ma start kasa. Ene okrapini kakwapem kasa en ferry. How? A number be interview on the other Free Bank of Ghana chere me say I'm pen akwapem tree. Yeah. Number mu tell say first we show na e pese wa we. Eno anya na kam just be akwapem tree. No say pese wa we ba yen be ka na e betimi aka. Yes, Remu, ye buy a see a bebo. No, this young qua, Ugwane. Pajamu, Madame Kasa. Let them put up good behavior. Kaya na one National Bank of Ghana. Into Yenny Bonibia, no copy or Monia correct, or Monia Mania serious. Let us behave in a way and in a manner. Ubi Bano Huya and say, yes, a honey or do not crapimini. Home of courtesy, respect. You know, I think, say, yeah, cancer. Danum, yeah, can't matter for that. I say, do Panama for you, Manfred. Like, yeah, quite a Okoman Kasa. General, yeah, can't say school down this. You are not so then, you know. Your back, me, I'm sorry, Methodist, Akropong Methodist here. Almost see us right now. Class 1 to 6, ni bugum near the years right now. Almost see, be being in H. Yeah, see us, obviously, as right now. They can take me on. Because I've been here doing child evangelism. I'm a coach school near Kanya. Class 1 to 6. And you near a Chomu straight. And you bugum. And the year, sorry, Dino. Now, Oko Shred said, you have to tiles. I saw down. Now, I'm afraid, yes, I'm afraid near Dachi. Now, I'm afraid they were classroom and what to Tumuno. And I'm, you know, I can miss me, dear, I shall honor more. I'm a dear uncle ye. But Yebeka, a honey. Kroning na te kaje kwapema hani kroning na 80 se general se Amanfo bebe anymore ebru market hey anka yadwiri aye ne dada ensem mini na da so ida ebeye okremo ana ebru mo akwapem mo de omsi no enti akwapem no ni tino ne akropa enti ne man ko ye ohado ma ese gina ne yeka how can we see ne kromu a ye ni baby edi agro so just center ni ha Agropama anyhow. Debia me kase mi say. Let's go dance and mama yenka. Tieni. No credit any keba akupeo. Yeah. And the new crop of Okrefo kasa mi chere say. Omo ka Akropong for ne ekomani yan come kama mama ko. Oya we. A certain social contract say omu ni baby akomu ko baby a. They are here. They are the masters. They are the leaders. Kwame. Wa ma ba bi tsana no. Or say abura baller. What is meant than a baller? I'm not be a Akropong crockesie. Who? It's a wapping. Yes. Wapping. One or two. Hey, baller abura. Yes, I know my friend. Sir. And they are done. I'm not Akropong. Just a wapping. How mighty we are as Akropong. No doubt about that. And now who say? Now no, near mamma here now. I masters. Much one bibi kakra etiwa. Inti that's it. I jam one. Wasebwa gudi bia ajamu to nsam yinu wasebwa to baako so me kire the can't be nkum no oto ye na ajamu adojo ka be kumi fanisa baako mpemponi entina no me ma abura hwene ye wodi aye enti ha asase ndie eye abru market me ma wo ye de me ma for you already ekwapem kwa so for some your kre okita certain identity ene de ekwapem na to so any problem but baby adun de ma hu se na no kra me di machi na assembly ni ade ma hu na no yeti ye ho be mfie na ani ma hu mi ka yakone niema na kacha ye enti ye beko baby adun ye beko makotwa dental clinic no picture be kire yo a pretty etinina no one say no with or without kwapem na we are moving ye beko okre ene na baby na me ko okre obi anime enti ede na ese enti empre enti edin doesn't matter okre molo abru molo akwapem molo. We need a certain market. Yeah. Was it Danny? It need to be enhanced. Danny, what do you mean to Quanka or Penny Kai? Now, so Penny, dear, Eja,
yɛmɔ baso papa saa panyin no ɛnya no so bɛsɛ mmienu a ɔkasa ɛnya announcement kora yɛnyɛ yi o sɛ ohia nursefoɔ yi Kwame saa panyin no deɛ no kwasɛm no nyame ani yɛnya no so mmienu a ɔsɛ nursefoɔ du Kwame no krom ni sɛ dama biara ɛwɔ sɛ a certain Akuapem business forum ɛba so business forum Kwame ene Mr. Kenadu Omami akam mepekro no head of banking Kenadu head of banking ewo Bank of Ghana Akuapem for maseno do ma bank nim akwanya ba bia onim so be qualify you must prompt him and na ma mi awi yakoboa no na nu akire na nya nyonkofa ewo mu am sadu ya ba ankran yasin ke fa achia wo o mo ho mumra ebia ne mumra fie meti cantonment meti laboni ebia Kwame ne ane ne wo yankofa mesadu ya tese jama Bank of Ghana bibia so ho so oh me dey oh there be see on said no when need the you cherish what he's doing you on what does it say ne o kan no osom na yempe no say ye kwakosum obi me yodehye me Kwame da ko membra na me som Adida Sembesomo head of banking. Osumunsu na inshira fiba. Kwame head of banking. Yes, you be free. Now no commercial bank this way. Me dey ana me chiche me re say. Yen show bi. Ye fe Nyankopon. Commercial bank Kwame be kagum. Yeah. Akoma me nesi one say. Yeah. 19 wan na adodan kwadi bon so ko bia no. Koko date bon. Ene ko hwe. Ne kagum. Ayi Mr. Yi papa dey say Kwame papa is so way continue new ya Mr. Sapon or Sapon na you commercial bank na no me in charge of these buildings Mr. Sapon na then na so manya makoye kofo dia was hano sana mpese ye no sana na me involve nti this are on laptop so yichire enu ni to makan to say me mo NIB Mr. yen fanfa ha mo freeway mo je say ye na mo ancha na delegation aba sabre manager wo ho Mr. Mriku and o ma yini ko you crown this mampon yeah na e papa ya ba Kwame ene se ne esi ho no Okoman zanim ezawo obede ye Okoman free o jimi yin fi mu ye ni na munya ja ai hana MCT honorable Meshak Barima WhatsApp hanote ni ka clinic in some chen he ya read ha o referee obeka pa in fact me free am ko ene clinic ni wi Anyakopon bo next month e bia Okoman wonim yewo mpa we fi mu enye na no zongo kwan ya na buagum ada bi ka ye gina ha se yempon show no si enkoye ya yempon so obeka ya nkapa yes yenye ya yempon ye hono abo aminu akwasi abo awoda kan assemblyman ye ne kasa o chechire mu so de bo kwani ye nwie show no friend so manager ya friend me simi mramaje ai skana me koye kwan no ene ne kwan ya ka nam so anwa ka ne ade ye suggestions ba ye na de ne ade ende anwa ka nyina fa so nya hwie obo ye Okoman free David unyi film me no ka say 28th kwasi da World Menstruation bibi kwa me check ne hwe enti me no ka say teacher for my bi o makom ho bom ehwe kwada no se no msi omo niema titiri bia wa masku ade ana menstruate ana se manya pad ni ade kwa ma say enti no ama teacher for my abo modia akom ho bom se da bi so no mo hwe na omo boa na kwada no etimi menstrual hygiene ade ne kwanim menstrual hygiene day was say that's why we are committed enti afi no ye behwe na enoma di mu nkomo na no yenu aboa na di naka ba ye kwam naka mienu na na emiensa po na emiensa eni eche ya na da Roma na no me friend no so we di ekwasi mani pass bomodia ne fa bibra ne kwasi da enche man kwada yi wonso a wutie ye ne ka wakoma bomodia ne fa bibra na ye enche enfa man kwada yi enche ye ni aba 28 ye kwasi de di enemy ye ni aba Angela Jan ene na Amanfo be kasa na ka ho sem kakra na kwa headmaster sem de kwa mo som ye ode enra me ko benkum mbisa question mienu miensa question mienu miensa akwa me kamu sam kirewa ye nyesa wo ye pania na odi nema ni makwa say aiding mbisa question dia na ba mo prompt papa yi na ka onka say o force me free so na be kyerem na emenye na nke bai waka na maye ko mu na maye asemi kopie wo national
benkum master asem. Yes, the national Etoma region. The region ba municipal na mo koyi. Na se bi o mo yesa, sana mo municipal director na kura se bi o mo ya ase kwan wa jase. Yeah. Tell him. Mo kana se onye ya, mo board members, mo director ne course wo hani, wo de cho anonymous letter kura koma no. Na ma ho so. Na matna sia man semia didi. Na se bo utwa take am to ya. Kwame. Wa be nambe. Benku eyene suku. David. Na ase do ko suku papa bi. Empanyefo akobi pa. Kwame. Asemi ba na mehwe mu se na ba na mwanom ne mikidal no mu nyina. Eko hobi. Kwame. Asemi ba na mehwe empanyefo ne ade wo mo kire se 1992 kura national high jumper o ne ko Barcelona 92. Ofi benkum ha. Yes ofi Akropong-Akuapem benkum. Say we say then bibi omo bi sa I stand to be corrected. Benkum sam no. And me kire baby e free. Baby akosi. Me ni cheche ni bi di nkomo. Yeah. Say me bo. Ba ko free ho. Say master wonye ana say ensema say kano impo from a certain investigative quarters me kire mu kakra. Na enyina e mema. Say bio eyesan betima to obi ade. Na setisampo a free. Now, I can tell an authority say from where I'm sitting. Nkwada but I do no. Enye 15. Kwame, utie man nkwada committee no crowd from nkwada ni biya ba eni biya na for be interview nkwada mako 1,500 out of over 3,000 population. Biya na for aba interview mufra. Kwame, that region so ne nkwada ni biya be kasa. Nkwada ni bi so akọ region. Committee, master call, teacher phone biya call. Kwada ni nyina kwada nan obi as master ne nan master ne ne woman say sebio we empese be say omo investigation na ye tutum tokura na say preempting Akropong okay and we don't want to do that but Kwame Okoman we are saying it here say on authority kwada ba nan kwa ni say no master sebio master onye yes we look at sexual intercourse nothing oban be man no but bia where GS4 certain code of conduct be yato ho ya just say bia akora na ba officer na in the company of who oba ofia na tan man nya nem so be na Kwame sexual assault there Kwame ohi obi anim kura bu na you can say gestures by conduct so bible no kwa say o show ba kura wa fa no na o the bible kura to ncha Kwame fa say o ye bi say a conduct ex obi a just say open no akesi you o ye bi say ya Kwame so I if you say and never be bro mo because say we abuse him in a way and be we are saying no and be so me we are waiting for the outcome of the Kwame investigation but I can tell an authority say as I speak this is the regional director and TV ateki control of the school now our baby meet at say master nyina nchen na omnya kwanye mfihwemu no into na in charge and so passwa municipal director so we have big some so betimi afre no no ahia mo mana so no so be according for now the Mr. Nyako has to step aside for investigations to continue and ra me kwa misa question me no me say na kan ye ko school Kwame ye ni career and counseling and guidance na mobi enne school be bia do na wo chaplain na enkomo ba na school for the nurse be say secret want me ampeke and now pick na I saw hina ne pabo what tia be ajana mu mo hwe na se ne BCC ne ba ye ebefo bia ho ne ere so process obi an transfer bia na he we abo sese bia untua dan ka ye man so ne e wo sin e bia tamale na tum tamale kwa ana se do question regions abre no wona ore no mankitam die be say wo do mo kwana do mu ja ho be bia se no na no ohwe anwuma ayibo ye ya ye nua samle usubo ye na o se na chichide ni anoma ene homa no moye dede so anoma dede awuye e de asembe bo o na se anoma do ene o chire mi bo menyo mu yimi mi mu a o se enti anoma bodwumi dede sa na bo fo so akotin damuni nyina wanya nam ana dwumuni nyina Kwame to ti anoma no anoma yi Kwame achichide so da ayi ase e da dua ase o ye bo anoma tuo fa ne achichide nchen o si ye na say yinwam masa nya achichide aka ho ene aka homa ahoma be chichide ahoma se bo hoyi utwa homa chichide ai ne anoma o achichide o homa o anoma wu Kwame
ye twa hama nso awu chichide no nwu ye okodi adodode kakra wo fie sa anso be so ndo obokoko enipa kura be hwe no na month na se ntimi kan the master se ni ehuna na ye tete sa dia wanya begu anim ase esrew na no ada afra se ne ba ya interdicting crofo eni ade asebenkum ye din kododo so matimi atena ha se ne be banya ba nyamudin na mi aya word amoje sukuu bi ye ayi national science and math quiz aeroplane AI a big core rocket one space aya word amoje se mo hunu manu tete ya dano ba ko bi je aeroplane ko chire Twumfo yi kwame me so mo hunu tete ya ede mo zana master na mo we de na aba enei etietie mu kokofro duane ade no master I think I say kwara ne say na de ebi ne mom no they are still investigating bia school for 1005 no obi abeka kwame asemba abu na anyi bi kra o no obeka na teacher for nka so obi antimi ankasa yese mo ncho ma choro de ko edi nka ho na ni hu beka no na hene mo so waka eni ase prunso no na hene mo so prunso yamba sanse peer review de bia me ka kire me bibia ka kire me njade we me nipa me nem tie ese kwa mtodan o kwa me ode mpacho me srem antwa yi we move na me ka kire pani bia me hia no ase wo ye pani de ni ma kwa mo breu pa se onye dia o convictions ni odo wo ko aduro so ni odo wo ko mpa etia o no ya akontie ni opese wo feli ni opese on kasa ono nkwa aka wutie ni o jimiu opese o jimiu kwa me onye obi a wo convince me die mania kwa me to da wo ba wo ni schedule ubedu na jo so me ba cho me fere to me no ka che o service wo fere to fa mo be ade no so ka me ho kwa me osu manager boni de ebi ma da chaje oh you too kafra asmesi and then coach fere asem pa cho o man break akra o ban ka o schedule ho so abeka ho uti me do a yesi kwa me o ye kanifo edene pa edene o enti enu se investigation be dry be wie se ebia wan fan kwada no na mum bia kwan bi su bi ebia code of ethics bi a kire ni ade ebi kan kotama ko bi sana se ade ye nipa ye fun sin kwada 15 na mko tie mu no kwada o makọ ye enyim ya ba just about 4 of them and none of them but as I said, you will not preempt this whole investigation. You will not jump it. Yamani sini team na yentu ye boss no bi de ba ne ye ka ne ye sepata ye nyina ye mema eto asofo eto ne bebre na set sampo a eto nipa bebre men cassette sa de bom no ne ka na anu ada ya tiatena ha empuntu nsem aye ka na teacher ni wa ye student o teacher ni achade na master sema ba unya problem eni fan say umhwehwe mu no yeyi kofa nkwada man kwada be kire say una aka se nkase ene na anu nya kwanya ne kasae mini school mobiem mini hobiem eni me na uni hwa bia wagja enka bia to bi nkofo bi omoma link ense school mo nyina uni won so wote wo hwe student ayi print for page a omye we a wo page ne so the voice go abonten eni screenshot dia de nyina na se uko binkuma mpa na do school no a I don't think you do this. Wo di ba Akuffo achi kwame me ko tie mu no wo say teacher yi papa no bedro no say oye all student into abeto nua ozen dia no be ma okwanya ma aboa no kwame wo ye pani abreu headmaster na all student ano no beto wo say ma benya head dia wo so ye all student enti me ma enuma bi no aya aboa me enti position we are not the amount te do ba bi no na bia kwame utima ya ode na ne bia na so nti wo hwere gojina master beti it master suppose we amaje me de ma we ni ade akwame master tan ya ni de na tutan krom na ya se asama ba ya yi se kono ne meye bia no so ne begu asama yi na free school mo no kwame it master say be oni abusunya ya ngono na oman nyina na benkum ya word amoje kwame ya word amoje na nzane na de se benkum agidin kwame the money we ekase mo agidin say and na say enti mutiti he wo asa administrator enti nkra na ampani ampaso commerce officer sam na mo officer nim masa kore ba na say dey asen kore ba de na mo ya mitimi nyama say secretary mo ha ada na wa mi sa beza crash o no he buo ni assembly counselor e dia na so ye woni futu ya tu woni we don't enti ene master ko he ni esem na mo active na mo first screen enti emode emofe
enye na fashion trim say chas one organization no omni headmaster ba kon kan e say no nyina ho aka ya na bia ye be you no se ko school from no o ka say ko e na headmaster on wajaja na wa ma but so across when team no ntina ya ufi e school back no okay mo na ya and we try to say ye mpe sa Akuffo no bi we mu ansa na teacher ni na 3 months invalidate you a wanya wadisua ne wadwuma bo wa okay akra no at the end of the day ni ekosi metumofo mo pa mo 13 per transfer from where I sit opa 30 per na transfer na o de kwa de free benkum o be there wa ha mo na be se me buy no na ne mo chocho nyina no edin ni so but e kire adwen mo bo me kwa dina me kwa de me ya teacher for no ya mo nsa no ahun se mu wo criminal record na ko number bia ya mo ba me ne ba ye ko ne mo choma de ko ye ko kan na Akuffo boni se kro mu a na ne referee so temu bi ya Akuffo boni o se kro emu a na ne referee no se otemu bi okay ka me ye manager ye di manager ye kwa na nya ko pandaro mo ye di bi me kaleste my branch me di bi obo ba me di bi ago me di bi ha me ya proprietor baby so me di do mani ma another big ye ni mo city fm ye di bi all I'm saying is Kwame udi ade ni ma ana nyemre nipa bi wa you don't fight him, you draw him close as a manager. You fight him, you fight the system. Yeah. Obi up the boy asem. Obi so be catch manager kwa no their father boys. The boy catch manager say, I don't know me catch me. Now no me catch. Okay, the boy janja adwuma fa na kana me catch. Nti ote wa hu no ne ekoso. Ote wa no akonwa abu no agu form. So such a person the boy bra enkoda me. Now uncle for say manager say na wonya nso no mo. Oh, aya kwa kana mto bi mo mo no. What is kwa munya problem? There's some people within organization, you don't fight them. Yeah. You draw them close as a manager. Then you use them to reach out to your people, to communicate to your people, to calm them down where necessary. Enti me tietie mu no business master dom kasa dom pe student no say you our board so Kwame when no most bet me atro my board no udin ya say master chance e nkwasiafo he say fine you look at it, you can look at some of these things. And they chas phone ya back na mudi ayomi ko ben na wo kwa o free benkum no se bra na fa troublesome ne bra mo hwe ne yehu na Akuffo bon se kro mu a e ba wo timu bi o and then nim gwase abai hwe ade kire den o mark o set question o kasa o tro na se school ya gidi money say ya ona manti wani je because I cry then I be can say you say ma transfer kwa na kwa na ye ma akwa ba ho nkonwe na bobo nkora na you headman teacher ni foforo ofi Eastern region wa ba ayi beza bi so ka ho ezi beza bi ka ho ansem ne beto no yi ne ko ba bi wan ko ne nia wa ban mu ne aweke ama o school boy important ma ya to me na ka enti from baby owo no ene penkum ne ben to me nya chase but kwa do gada ya na omu bi adwuma bon 53 ka 7 years of retirement and then aba kwa muntim nyina sutri eti yi bibi na yi ma sutri na kwa me tsa me so me sin Akuffo me no mu didi anu mienu na fofo ba ko pon hwene opon go mboze hwigu ne ni di ene odo no yeah kwa me enye odo no odo no anu ja enti benkum di kwa me se na si do ko na da Roma wannan si fa we di na benkum mai ye pride ba ko eni benkum secondary school na PSCS zoba ana da Roma yenim se wutu wana mo de but finance from den pa ena manyantie Kwame o school mo Kwame esam no bebre gu misem na no adad na PTA chairman eni panifo bia bowramu se ekwa insurance amankwade wo school nyina Kwame we insurance say ma certificate ni ade sika over 100,000 ni echire PTA chairman kwada hia se bi KVI pene niema school mo ma kwa insurance amom no se kwada insurance kwada na ekọ extra exams ko ne adom kan obi treasure form training woko insurance mana okwa bibi tru no be fru abeji anase Kwame chese niema bu wana se do ko na wada Roma board bia yete no yenya yeja baabi di ma traditional authority ana rep no be ba so obrenti ntimi nko po bia na ne ye de obetime ko gina mu di ama wada Roma
Rural bank system na ye no. E was set traditional authority for tena so. Ye kromu e ye Twumhene no ye obi akotena so ama no. Enti ko apene wadaro mo be for ni design e manati. Baby as a traditional council do obi ko bi obi akotena when you na appointed no. Review. Yeah. Obi be loyal to you obi tima ko be kasa papa bi a kire wo. Obi ti sunu atasa cha yi no. For me for ko adwin ni ba Akuffo dream. And then correct. Kwame. Okoman, we must review. Review, abai. A review, yeah. Review doesn't mean cancellation. Kwame here review. It doesn't mean cancellation. We must review our ways. Yeah. Near Kwame. I don't know. International Menstrual Hygiene Day, no. They almost established in 2014. German-based NGO, our Omudini Wash United, and our more etisa kono so mbehwe na omotumi ama ema ahoni die tumi akonkan nti say 28 bia no na omudi sa adwuma no ehwe se ema omahoni die ebetumi akonkan nti na say kwasi de ohwa kwasi de be na adwuma die no ebetumi akonkan sa nti ema ni nyina no world international yourself me bwa bache ene unim kra ene wati aka 2 days me bwa when you bring say usa so da me hu say ye dey asonso so na wabo homodin yi ema ni asori nim ema wompa o say menstrual hygiene ibinum yusu sebe entomago ebi yusu sebe brode dey bi mu yesi bi mu ebro no masina Kwame ko say da me homodin ha behwe to pad ni bi chama wo ma na wo me amani say mother's day ni kra no eja nana mama ko di dwuma bi ntie ntumi anko mother's day nana eche seminar nana to seminar key soap metie adaka ensia ebi si anfa so so amoma anya ni ade metie na asori bi so eche handkerchief na jena ya collection we na film ni no say mother's day afiafi enti afra say na ebi si no handkerchief and na omo e ka say anfa ensia so wan che no you have to be abreast with time ne ekono say father's day eba enti ntrobe no ma hwra koma nana menstrual day so na hoyi then ma hwra koma nana me da bia meka say baby a menstrual nana be kasa ma menstrual day obe nkonya kakra me be kasa ene ya nana me no ka say wadaroma say obenya school fo bia ma ya ye be chibu ha nana obi ama nana maset mako 200 say mo fra be tro exams no GHS for no ye nchema ase ho mo fra ni nyina yenim say irada mbotwe be chebi but Amanfo hene so be chane de sani di hene what I say national international menstrual day ye hear say nsore no adom ho bajim I mean ye man report correction ne offering ne tight ni nyina tight ne say ko Nyankopon Nyankopon so bia man ho onye me ya o cinema me say hwe me kura me suntuma go abegina sem koto pad man yan kra na ayare ho enti ye bedi akire na ya hwe say anyi bia ensonso no sika imagine free afrase be si afi e dey na betima ye dey ama enkwada na maba na obo ho no ya dwuma kwa no betimi atomienu bi ama within we can I mean Kwame we Okoman Kwame aye na du ba bia na me nkasa me nsema go anaye go no ko me say du ba bia Kwame na why be say is it worth it onim ye was sa Okoman mentorship program sa mentorship na enra wonse man ko kana fo na mchom se ekwapem fo no mu no mienu e ba mo maiwa e ma ba na e be ma mo be se mienu wo de mo mentor mentorship no enye sika bebre etesen afa o report plan na menhwe akoma bi okwa bi be fa na kwakoma bi e bi omu a obesra no Kwame kwa chance ne kwa be mi adwuma Bank of Ghana hai emfa phone sisi wonu sisi oto bo ase abenya to so no phone bi dada the phone man na no da we need to mentor ourselves. You mentor. You mentor. And I mean, you want Akropong kwan bi so. Be free ma badama bi. Anye ne action. O wasafuni mu betimi atomi enu miensa Auntie Angela bra. Matete mu tu na mo bi dey pachoje enum ni anasika ni faka on tobi. Ni enfa mu ankwada no. Ene yesi bi di laptop. Aye. So Indomie ni pack ni sa laptop. Na odi akofa kwada. Honorable Abua na no obre na kamiensa ebre na kasani odi e oyose ade ye kan nim ne otimi ye kwasi uso pehwe bomodian kwasi de bechebi wa kwasi de bechebi wa na no mabaye baye na chichema wo mni ade
na nika na netia Amanfo Foundation ne be kasa hama so na ono so na no atum kwese da de ye dwabo mu kra be ja be che pad ni bi wa ha na de aboa o se World Menstrual Hygiene Day ejo mu team ni bibia 2023 hygiene say se no be di hu ni esesi hu kane no nananom se bi o kra nananom nyimi ye o yesi bagimi bre na omo ye bragro kire se o be kom ye mu me kasa baba bi sinima me ka chen say babia wadri onye bu nse be mad no kan wa banyim wo se school mu kra me class bitam se kan class mienu wo se boy wo se wa twene ho akwa odo be kam na makwa nyim ono obi an won ba be makra me cha no fa me kam na makwa nyim enti nei ne nyina ye nye biu akoda ebu ni nsa no ka che ne classmate na dan so enyewe pe yi bi yenko cross no wi awato enti ma me kwa nim sine ban bi obu ni nsa na obu ni nsa woni mi obe da hu ne hu sisie obe da hu sine so ye ne niema can you put inside the what man say ya mamutu ko di but tima ya wo de ya kan so na ko wasum what are we doing today what are we seeing today enti be jaje hu mu akozi da be na teacher ni bi na ayi I say kwa mi ayi black or draw grasshopper or the grasshopper here dey China phone ko dey your phone eni am say air draw grasshopper akodraw fish tail wine fin any kwa be okay I see the skills hey ya twa mu ho na no bia ye book say okoto eni okoto how crab lost his head yede okoto ni troniti kwa for so ni ti freeze kwa me dey ti freeze yede and China phone na ye obai kwa me say okoto niti the kwa for so ni titi yede obi say teacher ni o twajama no wa bro no choose ade jama no wa ko bro no choose how crab lost his head ba kon dan dey baba dey kwa me ono that's it I just say you can you need some bia dey me ka say if the church would do social we number 10% grow money ho be hare sorry no say ka say your baby was so ni mu a sa ne mai pad mu ne ade okwa ebi ho no mo obi kwa timi kwa so na ni switch ni keke baby obetra kwa ebi ni baby obeda ebi ni ho ebi mi ade mum emum ebi so hwe na omom hom ne so enti ya ma me no mo ye beda ko se de ho baji ye ni nananom be di nkomo na omahwe atumi aboa me o ka se obi o ka so hin be ka cheme se obabu ne se o ma na hinfie obabu awie baby albefa kwame sa okwa brochira ye wo baby a friend palliative center you see ene oti Ghana na onyi kakra na kasa oh be mabon sam yo be fo munya no dementia no ya de wo loss of memory no many ade what do you do sankrofo no palliative center be na grace for Christ for see what you know anopa what say o mama o papa fefe na ko ja ho yam na aduane TV ne wo hoi o hwebi dame no mo ne lutu mo ne ade no mo ho na healthcare for mabai wo ho na mo no di komo ye na drama anwumre bi ade na ko ifie back tora cry o ba bi o mtimi da enti e beji o musika no wasoro ni mu onyi no da fia na say from saying invalid invalid yeah we use na otifie e confirm money amom 5 cedi kwame ya be stress ebi ni e mabaya nwuma omo ye omo teacher for em say omo do mani adi akira kwada na hu sisi ni ade me kura kwame me ka se bibia me twom BC ni e no poano teshi poano oba na edin no se Ansong ANS ena ansa ANS na ANSA anybody uno say school for the kwa ya kwase nkunwa church eyi ababa e bi not mechi arena ansa tie kwa teacher na say Jesus mom da bi yensam inese me kwata ababa ande so ababa beta me de so ade say try yi ni wie no na makonya isu ko hwe school for rent anso ja mo huru me am tintina yede and yet gaze say an po no ho ne ode nwia ne ade twitwi fefefe mesem gaga ba you can do this one my see just the samade e go fie photo ha table ni konwa am de school na me make kwakire mo efie o teche se me konwa am de school na me fa krom se de bia man fa kwenti mesem to konwa bia ko so se be fa ma de akọ 1995 you see what Okoman Radio. you see your best remo mama no on see titru abra omo koma mu no
Yeah, me and in say. Enti anapa yen saka ye nuaba Angela Dufie Nyako Nat vice chairperson. We need about opposition so kaka. O ga kire mi o. Hey, Angela mo achi. Mejo so yecha. Nempom today. Erade adum. Shit. Nat. Na mo yesma ka ti awosro. And I said the mojin here ya. Pacho ejinu. Ago so china. We want him tomorrow never comes kwame. Ente Angela Dufie Nyako Nat vice chairperson. Teacher for cook kesi na Nat. Ne ona potemu ano oye abedi akire edwam trani abedi akire o hwetuto niema yensaka na ofia ena Christiana phobia ono so ye Nat last bibisa ho Teacher for ma eku ladies Pacho. Not ladies yeah I said police wives association any teachers husbands association teachers wives association not last for on we teacher for na. So we don't know. I'm so in the car. That's what I'm going to worry for. Oh, that me. Maybe sir. Only not last coordinator. Akropong local teacher for man. And besides, our for man, I say a teacher for. Teacher for my wife for so. Temporary programs. Not last. Program being there way in their way. Yeah, call health work. Yes, sound so bobo. Yes, sound so call rounds call educate. My next edition here that be. November. I'm old church. November there. November. November was near home. We November baby. Auntie, we call help for cash mujins ayi pakane kambuni teacher for. E talk ne e mabana go. What? I mean, you be kobi. You be partner mo. The class 2 teacher. Our blue presby. I don't go school crowd ko. Or she jeans no ba PE. My job. Yeah, I don't know mama kwa about the birthday so. Yeah, jaya da. Yo, Angela and Christiana. Say come 28th. Consider a World Menstrual Hygiene Day. Yeah, I see her from 2014, right? 2014. And they say in Kwadana, and I say mine na. I want to see a defa omubu monsa. Madam, then I come teacher for the son come church and then the word I menstrual hygiene if I'm obey. Okay, Pacho Darcy. Your girl child coordinator, your friend Gifty Juliana, and a day initiative be by say in. Because of the World Menstrual Day, you know, or per se, anka girl child coordinators, a school na educate or more emba or the girls in the school about their menstrual hygiene, because most often we realize that these girls do not keep themselves well. Then when you get to talk to these girls, you get to know that omunyaska omodebeto sanitary pad, and due to that, you know, sometimes a push your mo at the come mema bebre in some because scratching the back say, oh, method sanitary pad amount, may say amount, may say amount. Into your koshia as executives of the NAT of a Akropong local, no, and I dream say what the initiative be about say or per se. Oto sanitary pads edeboa emeya ewo ye manthe muha eni ebiso afoforo so dia ye ye feature for eda ye heads of the teachers was a crazy ye bedi nechi na ya bonechi dom na ya boano na wetimi enya sanitary pad ewo am edi ama esukuu for no inti ye titire ni anase ye chairman or ye Reverend Isaac Tabadon ena eteki isa initiative no eno set a committee say yempe na yemboa se na be ya yebenya sanitary party bi ama ema na anase sukuu for ma se enye sukuu for ma kra ema ewo manthemu ha sebi omo ho chire omo a omo nyaska infanto sanitary pads me that say enti coordinator na hunu se ho abehia se ojina sa akonya so no pen resources no there to be e dey aboa potem ha afo Chrissy
Yen hwe ehina saa dwumadi obi pe bi obenya bi we he. Yo me da sene akwenya wa mame mechia etiefo nyina. Se obi pe bi a didi kan so mechia yen municipal chairman ene ne secretary. Se obi pe pad ni bi ato a ye wo supermarket ni bi wo manfin. Obenya bi wo ho ena wo ba Akropong so a yes woman be the Otomo so Mama Otomo opposite major pharmacy opposite brackets obenya bi o na Ebrew station drugstore binsu ben Ebrew station e wo station wa so okoho a obenya bi ato hon na ne mo de be che na mo be je no yi yo medawase ni akonya wa mami ni ewom ni si yen chairman municipal chairman ena edisa enisuade winsi na nisu se opese afiewe National Menstrual Day no obma a school for mofra 700 parts because you see a mofra ni bebre municipality ni ma omho kire wom enye Akropong kwa ye ko mango ase adoso ukugwa nyina ka nat yenkuo ne ho dawu nyina ka ho ebi firi safro ni ade na ebe school emia ne bebre ho siesie na enye enti odisi na ni so se obehwe se mofra be 700 ye be donate sa pad ya mon yenwe ni esi mo eyanisu ade hu papa local no so enye yenkwa ye omampon local manfi local Akropong local enti ye boy yen chairman Akropong local man na o see you ene akoye yen ayeda emia na no ye natlas coordinator ene me vice ye obiande yen peda ni yenhia ni embobo hu ni ehwe kwan e befa so a ye beboa yen chairman na anisu ade hu abem nti ye adwin so ene kromo hanso de radio station na agidi na Amanfo nyina tie Ghana ne nhia nyina ye Okoman 97.1 nti ye de yen nyisu ade hu fefe be ba beto anim na maboa yen mabodaro na wona won sa ebetimi asoso amayetimi ato pad ibi akane yen chairman edeban ebia na abro 700 yen be mofra be 1000 kwa na ye bo ma eye nti ya anjo isese yen saka ye be select schools ni bia wo achiri ene Akropong ha na yakokọ ye be ballot school bia ye betimi apeki ene nkrasi nkronketo anim na yakoho na yakobo amofra no si yetimi nya amofra be 1000 kra na ye bo ma misusu se eye na afe mra aka eda ya nim no nso no awofo ne won a wo importem ho no nso yesra mu a moma mo nsa nso mofra ne so na momwa won ahosiesi won akoyo mia idi busumi bia eden a wo bebu won nsa ti ye pa won chewa won moa yen ne yenso ye moa yen school for mofra me da ase Chrissy what is teaching him here then but then your radio here wow you speak very well Angela the ask of friend it's me anyway naturally she's like that she's a very calm person anyway you see and you can no eto akomaso awofo na say mo pe holiday dodo o pe se onyim free o continental free postnatal free o banko school free and teacher for sika kakra omoje de bia no musu ho kon tem petin kwa strike o say ne coordinator and ye chairman for say on pepe dwedwe kakra ho at adidi to kakra de atama wo man na wo wo futi fie wo ye de ye besrew me mom number 2 gwa na mo bia betimi di aboa wo no na fa aboa wo na omontobi enkwada 1000 teacher for no ma hene wo eye mo a moma mesre mo o hwe anamo mutu na anamo papa empani se ode hye anko akoa ogwane enti animanim ya ye bebie phone line no o yo wofo na apese wo boa betimi amia twere odin na bebia wo no obukire omo beba na ne ya na mo mutu na yemfoa omoso sanse empani se anyije so ne makom eba kona na ekom ne etonyuma na so kwaji na nani aje na ne twa ne mani shiri ne mani we na nani aje ne mani powder na ayekama enti 0551 667755 and 0270191971
Entwene tew betimi aboa baako mienu miensa na onso fa boa anaka yi ne bo nya he kwatata yi sport wa ye ne nkwada yi kwatena wa me de minkobi mo ne nkwada ne kwatena wa wahunu na mo fa bi moa ye fa bi moa na enye kama 0551667755 0270191971 wase wanya ma me no wanya ma wunua so hunu eno enye MPP enye ndisi nti won frɛ enye inflation nti won frɛ enye see these are the things we must support make kenan kasophobia frɛ me ne masafo ma e be ma say kwese de be to collection ye de be ma mo yes remo can we help mo am person members ni ade ade no mo am person ko assembly no there is a call no be afrɛ me na frɛ me so masi me Kofi wan electoral area me ma andaka mienu can we work together on this one and my ban says ho a omnya ye office for ne ma no be ware o manya ngusisi a obenyi na say how bi aba hwa tochima say bio obede no ma wo be no akonya problem cervical cancer no ne ade we nyina na di biba no nnia men se fata no me sisi wo mo ho yesremo en manim ya yentemoka oti kromu a na yesi yesuma sra no ankwaji bia be ka so bo rewu en manim ya monfrɛ na intimi emom Okoman radio ye ni hwe kra ya mom airtime e de abeka ho asem aye fa mu de den na so betimi de aye kitwa bia nsua 50 Ghana 20 Ghana 100 Ghana ne obetimi bia ne fa boa na nkoda na nam ho no omo a ne be warwaro ebi rija no mo kofe foforo ebi nso ware foforo ne ade sankwada ya emma the Bible e kan Yakopon say ne odi ma ho adanse they are wonderfully and carefully made emma bosu no ehu odwe ho awon ti ase Barima sebe that dia na blade bi twawa na homoja say ayen na emma yi bosumi bia so fasa atiti yimu ma hunu ma bia woda fom no bunam no book asaya wanya menstrual cramps bonebe ni bi friend pintaye odaye ho anwan ena fom sebio oba kra obu ni so ntimi pie so wanya kokuduro kra ntimi pie so wanya okwa na osebia sebio moja ni bi kra se ho ba bi ese osisi ho ye na anama wanya waye bold and confident no timi akoso ene niema mesremo madaroma 0551667755 0270191971 untimi ntwes kakra de kankran hyesem kire wo mo anase network na teko ateko manager pacha me fa akwenya we so ada madam bi wo Akropong eme basic kase your friend madam Akropong this week na me born na manie say this is the initiative and not atiki inti endra or my iska say yemfanto 1 box of the sanitary pad Emma Emiano nti mefa also na ye de aseda ada madam on say IV Akropong kama anti IV ye das oware patcho an wawa we ko bi nware a unyo ba sa wo yemye omodo ndima ku o ma me no obusuafo nyina ba ohwe kama waya de we unya na ba ware akama anti madam anti IV Yakopon shraw no mamobrofo bi no Yakopon hye ne mu be show mu obehia at the point of your need adaka na ba ko say ebi 300 cedis, but I think there are ones that are a bit cheaper than the 300. To be the 200 bakra mbeti na so odaroma ye kan ebo ha no fere nti na no papa bi okoto bi koma na so okota koma o guys no o ma no nti ye besre ye be se obu ho na person fra mo number bi amfa ntugwa na obi person fra no bo bia no bi fra no ofre na waboa mo me pacho. My number is 0548605248. And mema Madam Christiana so de nidia tuja. Ti emu bia obe free bia. Yo, madam ase. Etiefo, me so me number ye 0249 354 777. Me sense subio 0249 354-777. Obi bia opese oboa yen obetimi e de kakra bia afa sa number iso na ye de akoboa mofre ye damasi. Arafai not coordinators not last coordinator
and another vice chairperson. Dame biano, kwese da no, mo dwumade sunku bi a mo beye bi asoro dan bi mu, ba bi ankwada na ba just 700 a pese de ko be 1000 and 2000. He na be share. Me pacho na e wasanka ye ko float ene based on the World Menstrual Hygiene Day because 28th ni ye kwesi ada no. But bibi betwe mu inti ye de ahye nyame ya adoma Monday ebe ti Monday yebe fast school in Kwalai BF Akropong Methodist Akuapem ena Akropong Salem na yede emai afa krom omukita placards. Some of them will be talking about the menstrual day, pleading for the heads of our community, and now it's now for ewo yekromuha asra omo say they should create facilities that are feminine friendly, and then they should give them the opportunity. Angela Tebrofododo. Omo bema omo akwenya omo benya nkofo ewo krom ha say assembi chi omo so a omo betimi akọ omo ho akoka omo amane enye menstrual pain nkwa se oni emayi kasa wo school a etie for otimi hu se niema bebre eha ema no etitu because omo ye vulnerable wo ye oni omo kasa niema bebre ha omo ntimi nkanche omo maame mu na omo aba school fo yi ho abeje advice na school ni a obi ba beje efutu wo ne ho no me sure say inti emani hia moa ti Monday ye beba float after the float no ye ni Madam Gifty Juliana be call rounds e wo school nim na ye distribute sanitary pads no? So we are we are falling on NGOs, we are falling on chiefs, we are falling on women especially senebeya obia beboa emei ewo ye krom ha medase ana pay ya bada masemo smo bae Yeah, that was sense. check the time just about 15 more minutes each of the hour 10. It's a lovely Friday morning, 26th day of May 2023. We'll be right back. Okoman Radio 97.1. Warakafaba, warachro. Ashushe no sibon kushu. Boom. Sebini wen. What's up? Wanyini bo, wanyabu. Jada wankum desi. Inono wankum befideli. Ayama Christ. Afama Messiah. Ishakanya nebima o bibi. Jada wankum desi. Inono wankum befi. Ayama Christ. Afama Messiah. Ishakanya nebima o bibi. Jada wankum desi. Inono wankum befi. Wama onzi wasoni mo biara bi okade nanko kesi. Wama onzi emianum wama onjini. Kaide da chibi abrabo yubo kulishi. Na wala zi wonsa boku wa weti. Ayama Christ. Sasi doji maza doji razi. Mezi imo biara bi ande wanku kesi. Awu kodisi. Awu na eshe hon. Ayama Christ. Ishaka nyonya bima obibi. Okoman Radio. Sisi nekaide mele wanku libeti. Si oya susuti. Na wanku liboshi. Ayama Christ. Afama Messiah. Ishaka nyonya bima obibi. Jale wanku beti. Nono wanku befi. Ayama Christ. Okoman Radio. Afama Messiah. Ishaka nyonya
Kada nanko gizi wama unzi Reda wama onjini Kaidachi Abrabo yuko kulichi Wala tuwamsa Wokuwa weti fi kwetu Zibina miti bisa waya sam papa Hallelujah isa waya swal papa Hallelujah awa papa Zibina miti bisa waya sam papa Zibina miti bio Onya wame mami debio Okoman Radio. I am a Christ. Says touch him as I touch it as Chin so ye. Na so chin yo. Showing young winning. Now when young Kusuban showing him, I didn't get me. I am a Christ. I'm for my Messiah. Ishaka no nebima. All right, X or set one farm, my men, one farm, my Christ, one yam, my Christ. Sir, I do ya, ye can, oh yeah, Edema, Yankopon San say, and when ye be mamma bro for no, and Yankopon tie so mu, a quite be sono, when in Nasono, Brana, Wabomo Bua, which was a sino, Yankopon be shout, na, or boa, no, a so mu, and it's a number some dear good day, but what they are in a friend, Neboa, and near to say. We can't stay say Kwame near manum say near ye ni yes a politician name be amount oba part and the politician name amount I mean we can't leave I say Kwame we do an show be bottom media me to kwan edi kan me konkran near me tenase no ese ma me na ka kire me say Kofi we yafun e se obotom ma me ase kire say wo so kona ya adwumaden bo homodin a ye to a obi ska to be edi unko twes kwam da nkoto no wakodi bi so hono endi se ne waduane ko show bi botomu a no wa na ko a endi ne politician e ba no 50 Ghana to aba mame na first one pakoko bi ama o apemo kakra bi abro na no de tujimi nyina ne namu eni beans ne ho anwan a kwame na ne nyina ya chi no won san top pad emfa sebi ema oba mo na sebi o ka fro sebi na so fa so ne dey to the answer the only oba na da no wawo no ana de wo call free huni be ma koda sebio na wo keke awa sa wa keke you see I think it's about time you take responsibility. You must be responsible. Me de bia me kan me say enkoda na e wo mu ebi be so me bi no sa sans one more homodi a oba be kosum ni akam be ma ba ko wa we ya wa show mani ya on be man be advert nguni me papa ni aba no oh na yes wow mo bre ya show me ya na man me man be advert when you papa ni aba me ni no that's our baby at one show me uniform ko show me ye enkwada na me kura nyo bia na esoma no shako de bi na tade ne papa wantim chance ba jikoton ka te bremi be koto pure water bremi untimi na fade ne ho ne you can't do it. Let me say what me be bani munsuma no se ba jikoto nka te bremi for the way we go to pure water mami for the way kwame kwa na me kwa ta sene yes ba shoba ne ho ne ya man ne so ne suma kasa kra when was how are you shoba na what to say kwame resabo program what enti esremo mo ma yani enkonkwada om ne da achi ho da bia me kasa kwame boss ene o my lord ne Ezra mo na nam hoyi kwame edabi beba sebio France wo she free man san kwada ne be kire say me shem afi abosini mienu adaka bedam ni nyina san kwada ne ho mketenkete no se obeyama papa no sa enti da bia hu se o me yesiefo betom ne bia fo wo to nchen bi kura ntimi ne di wanyi o check up nyom ne beye dada ene o quarter 7 dada ene ba ko si mo bro chire bra we say fa edan be ni atoka ma na tim kwada na ne edachi show mu yetitu mu yi a ena aware ama bi DJ aware obaba ko pakwa aware he kufu ado yire kwa me ona moyi ya man moto kid ne ho anwan o kona busu afie na obi ase ne ante no obi ase ne ante me ante president jire me ante so no na no he my me yourself no Emperor Lupita was a lose it kwa me what yi na no Kofi Adama interview bi so for us be no God Papa the greatest and Emperor Emperor Lupita
Kwame, why not answer pro Lupita? Who did become Kazu Nimino? And it's a process for Comwam. And just say, Yamwa, na and Quadano, and to me friendly, and now say, Incusia dear my. Sans and Quadano bread at them, Potaman Quadra bread at that. I could not call the King, Star Avenue, the Youngsters, Martin the Porris, and Wine, any Akropong Quadra echo choice of her crona, their questions. They are disadvantage already. Obi anahye teta wo hunu book mu hunu da so nkani akwada o think na kosu bia da bia card na mani mu ko tie so describe o betima describe on ye learning the teacher learning aids omo obi chen Abraham say me call ayi Kwame junior school ko hwe photos teacher ni say o chada na wan hwe ye wo na si wo na timi fetire mano ka say Manchester school bo mpotam ha ankwada keji fo nya kwato nkoso Akropong ha keji fo nkwada kwatonko atonko hwitim asa kwada to mawie enkwada kwada to mawie takruba akone na jana nyina inside how and also just say mo twen nanado IMF skaba wo hunu say 600 million e be so anan so na ni abra odwen no nanu kwada also nya you see some of the things it's about us any architects aban say into sika obi ko tu sika na no be frame senti enkwada ni community scratch. This guy go photo don make school. The chance be check kan fa mo a wo ye de ntan wo ne e ma da wo na so wo no say. Originally Please. Yes, Ramo. Mama ye nyina ye mbom na ye mmoa na wo so mo nsom. Eni nipa. Teacher ni die oni hwe kra na ba tete. Teacher ni ba na ba say no. Onye teacher ni papa. No enyo frɛ ye call wanya call no. Teacher ni die oni hwe kra no. Man by disciplined. The be because teacher for or man Akropong ma ye I don't man tiny ye. Because secondary school the be no me mobile suspension no ye say now o je kwada o da hwe no ma o nya o ma nyina ya basa cause it is so fuju your friend who your friend up and koye teacher ni timi sika no tobuku mo bi ba na o man aduani di na osoma no me ni everybody teaching methodology. Shakwada na school for crime prancer ma otimi twene ben could I be what naturally or fans dada o ka bibia na ebundi or say we bibia eye na man fans onu nya teacher ni protection o baby school no obi so ho mo a could I bobo kwa no kwa na ache bonse ma ne mobi o yes na bibia teacher na ahwe ne din no so bra kotopio tabrem the book called Staff Come Room Mami Kofa King Bremi into the catcher na say teacher school for information kwa madam pemasem or the so baby school teacher pono the bag man on nam na o encourage akola no be some they do it in teacher for you man heading momiens makakra omunya no ensan fan ko toto pad ade we ye kan aso for no mutie session for mutie presbyter for mutie 7.4 for mutie this is the core Christos nini please obiani so obi o yes mem yakode na mahwe se nso be che bia mama oh Barima kwa ni Barima no eni calendar no so amanak no eni so men's day International Day of Prayer John Wesley week afio kwa this week no John Wesley Evangelism week enti menstrual we eni so John Wesley na wawu da no o da John Wesley no and da no eno na e wo so na hu sika na kwase dai ye ba beji ene lunch ne kwase mo John Wesley na busu afo and jina makajo se me sa ne ma no mo fence me kura ho ndie ho de se mi se anya de bishop abetena kura so be operate afie kura konkran me na me se mentiase se je correction wa kura de konkran me se mentiase be sine obi antumi ncheche me mu se ye be tosa krom Akropong municipal head no yintimi nto pad e mabofra na makura na se zedano ne ma pad e bedi yensem wo ha no se obi ko school na obi na ma na osere ne se me pa chawo me pa onto sanitary pad emfa mame ana onipa no to de chair eye ababawa no ana eka crash na koma ana owura na koma ana woto bebi be chair ebi akai anti sene ya woka no obi nje obi anu nsi bone at least we are in a situation obi we so be nkum na we so nifa and sorry ne mu ne ade yen ka se nso no omunye bi ebi ye bi omunye
omunye mane mroso omunye ne mum di omunye ne no mase I think say we ebi wo na asori no kwa na ebi wo na is there in Essex na obi aba asori kwa na bosum bia mo bi so mfa ngubu mo sa anke betumi aboa this is situation whereby akwa asori na e be ka Joseph correction bana for tight brand ga ne de mfa obi ahụ betumi kwa asori no watwa hwe betumi kwa asori na ni switching no na the ambulance abe fene fi asori dan ho na de ko hospital asori na nkasa provide bibia for church members no nti e be sere mpanyini kwasi de be international menstrual day o hwe team o mu kura na nye team ketwa o ya don't you say abrofo de mount pass class here o the team no I see making menstruation normal fact of life by 2030 nti o mu 2024 25 26 27 28 29 2030 o mu ho ye den na ye dwene ye de ye tun eden pa na ye dwene ani nti ye besere mpanyini ye maame no masomu yi omomwa na entumi enkonkan especially ye ma na omo schools mu ne ade no ade nyɛ ntumi enkonkan emfa ma wono teacher for no ye mo abaso nat ne natlas ye mo ma ya ade pa ka tuan kwan so nya he da no yetia ye mfa mu kola yi ye mfa mo ye kola ye ma ye bia so no mu yi a no makoto eye pad di ache eye emofrei enti ye besere aban so from kola mo na kola yi wo mu nyibi efanto pad no ahụ kwa biti ya for bro pa me say no me ko school I kwa me ayi say even primary ayi kindergarten na ayi na Akropong ba bia ni bia bai na ye ntimi to plain items udru spinters akwa me ye di nwa esi so ni ade painting blue red fefe ko hwe na die bi esi so age say death trap ni e merry go run apron do mai na aka ba ko be how ko de ko fa so ne to be twa no obenyi no na ne tim eka abedan tim no o man no adwembo o man we treat me bad na me so be treat me bad corruption dey to ntwada na benyi na edem da ne tim oni odom o man no school no panyin no a school defense say asori na dey show monsa asori panyin no hwe school no so ne man na nko school or junior school na nko school nti ohun ye ko me say edu krom Methodist ye bia ko school no ye bishop ebesrai o man 10,000 aje ye bo meter ba ko na sika na sa me ka se bia na me so me bo a me say they should take me on adu krom Methodist toilet the grand wo anya papa anti party Akropong anya bia ho mo de ba se obi enka bi mo ho mo ye anti the church should be up and doing na teacher for some de kakra na mo ye na mo fa hwe mo obi teacher ni we madam on fi hanu mo ebi ofi kwanya ako ana ofi tema ni krom bra obre ku no ho hai parisa ni krom teacher ni ho kra mfa no kra oku no ho boy ho hai ni ho no eda ho no eda mpan enti esi wo nsom woni nipa teacher for so ha no asorofo nsom kroman nsom asememet ensom ina entumi konkan na yenko yanim ade nyina entumi ya kama maye Kwame, anapai yebeka hamaso near the Komoto, Yanina Netia and Pemdakwa, pray the Marahimia, Yenim, and Modian Wobo, a Bassa, a Mousy C, and a Quada, and one idea, and a say World Menstrual Hygiene Day, but Intimina and Pem, Netia da Kwa in Frimu, Modian Wobo Potama, the Ubia, Dada. Nana, what you kind of pay when I saw you watching? And I'm watching you. Nanatia. You try na you say a bit me afa. Nano ada I prayed wakwaya prayed dear. And see why say there will be the anima on impany capital there will so dear. There will this Jesus was a primary. And I'm said do come there was a so. Obey here Baffuor. You man so. A powerful news. And they Baffuor do krom ni ade no form unyim no mo bo a ubetimi ato untimi kwachiche famano no kwachiche say atempatre obo wa untimi kwa no iska so omonyin to milone ayina mo kwa atempatre no obi so kwatwe so mintimi kwaji iska to milone ayina no abompeni bia ma me so hono ye wora se fon kwa na ye kwa obi ntie ka obi nye no ase kan gumsa ne na ma bia no so sana sakrajo so hine na be wora se fo odo edo wiase no kwame ye do mo papa brebia ne na ma bia so enfuturo ehum mframa owia ne nam so ne kasa mitrem kwa me mpaboa towe ye bagi na mo sere but ne yemfa ye ho ye namusa ne kasa pa ne kyerem na nse ye mabuku ye nyu sika mretinti ni because ye na che je ma je kokan
What's your book in Bimuda? Quality no printing no. Muse need how. The camera. Baku am manage mo pa baku ya. Awake na dey. Awake no. Awake no. Enti ye domo papa sakra wadwen na hini bi bo so hini abi. Yesu be no anoye. Wana was sakra wadwen no so hini abi. Sakra wadwen so hini abi. Sa you are from God and so mo yes on betimi atopa de di achiche. Minua no mo to. Ya na maye ne bro so pa we o kan nyem nwa se on up not to be send bag man na ko dey bo se jikoto ye bi da bia. Enti ene ye sorry so anisa yenyana na tiada kwan ni wi a anka ye sorry so anisa na ne mapa wo ye no ne opa de akokotoko no ye mona bro na ne matimi aye kama chafon so ya de teacher fon de mu ya de pa and de nya e break ko school nyina na ha no ze I want check akra wa ha o fo na nkasa oi empanyfo we pa de ko na nkasa mo bi da into what is ka koto amana ba na problem o mo bi da o pa de bebre won mo bi da obi ka che ne ba se me kura he me sun to mago person go be I'm telling you man o ka che ne ba o mo bi da got so mad at it. So you know, oh, tiska kwa koto amana ba no obetumi aka na kura sikro my bro ne pa de to aden onkwa no me ba my bro ne pa de to titi krom ane na information one for my show mami and that will be catching ba hwe fun wo adam fukura na wo da sukura China ya na na ti enka mo achi. Hello, me catcho me jo so eja na po mo today catcho na Akropong Adaroma na no Mandaroma yetenkwem na wo so e no matifo nyina me checha obi bia Akropong adom na ye ho ye anopa wo de ye hia wa hai video be han kam ne so de asana gina mu the king of Fonton from ka de gina mu den osa ema ne yefe na Wadaroma yenim se na netia da ko foundation nema bebre na de so ni so awoye e de bo mpotam ha kwapama mu de intimi enka ema enka nkro ema eye wono ahoden ene ema ba ema yo ane nana kwese da ye World Menstrual Health Day yenim se onema bebre gu akwa Wadaroma kaka bi kire na ye hwese ba bia mo be hia no yetimi aso asena na ye kama me no kasa a teacher for what not e wo Akropong local akomhobo ma omso mo 700 part e ma school fo nkwada ne ba wo se ya no ma wo sisi no ebu ho na wa ma school wasina manya part na Wadaroma wo de ugina mu a wo ye dada hina wo so waduru yo we de men sanction chair telephone na ntia na for our wo ebo ma ba to say omo de sa elishade huni esi wo mani so na wo mo yin fi say ma ya system no edin kakra eba na sanitary pads na eba no ye menstrual hygiene so ya mpomo de no ya na boarding kakra so mo de ato o makoma so de ya me fair address o nhira wo na nkoso mo ma ho de na omo mwaye na ema na nsi ntimi fa yentuma pantu fra the next time from the Aqua Foundation, foundation na share mofra ene emma empuntu inti eba ne emma no a share menstrual hygiene ye call JHS na ye ni wo mo akodi nkoma kire wo mo tania wo befa FCC wo mo ho na adwuma ye nti ye de ya na ye ntanhwe ede ya ye de besi for their celebrity na mom edwuma ye da bia no ye hwese ye bekọ schools ni ene mayo an makodi nkomo na ye hwese this year ye bekọ the Methodist school na ye ne wo mo akodi nkomo ye ni teachers no edi nkomo ye hwese ye betimi enya akonya ne ye ne wo akwa akonye na ye pese ye hwe na okre aba efiapem mu no ye timi make sure say abofra bia nso so no etimi anya nimudie ewo senia obefa asiesie ne ho afa enti no ye shase wa credit ya call accrediting class ni bi no mo ye pese ye credit pro na eda aye den kakra sanitary card no ninya no ye nya mboa na ometimi aboa ye ni etimi de ama mofra no sanitary card ne bona ye den enti ama mara ni bebre ntimi afford no so etimi emma no e de omo ho ma sebita fache emma mberema no emma omo fa omo na fe e de teenage pregnancy ni yarewa bebre eba enti one key problem
the challenges are adolescent girls no almost facing no some basis almost menstrual no cycle basis no menstrual pad no and fan support and products na no na challenges no teenage pregnancy health problems are associated with sanitary menstrual hygiene no na koso kwa na koso enti emede say mpanyifo yi dey see omo so omo beboa na yetini supply parts maybe ama the young adolescent girls na or more challenges in getting the part. Yeah. Nana okasa pad boy din we dey wadaroma waye NGO na wo ko dey be person so do ano tum san say na no ada VOA ne other news outlet ni ade nyina Ghana yenim say na no ada tax ni ade bi akoka sanitary pad enti wo kase ne boy din anya manwa we dey wanya kwanya won so sra ban say be ya enkwada ne ntimi ntodada ama ekofo wende ene we nu yakoda wakoto wi ama no ebe yanka ban hwe na wonyi sa tax no free menstrual ne mai so pad ne ma na kwanya ba cabinet to enkomo so we dey eja waka masem nyina ma me teachers waka masem nyina ma me hu dia menkampo efi say ya de soa da ye kura ye mpanyimfo no a sebe ye wo bibi a ye no ne twaye ye de na imagine say obi a owo rural community I just work with job and me abeto ansan when you be dey atop ada ma meba ade every month every ade a for the rest of your life this say what do menopause and rest now won't do here for the 50 years 60 years I'll be doing there's every month be ano I was say go part na ne boy dey tax so abegusu asan ba abegusu bi emi e be dey na to we dey aban yesterday na nanu a mi juana nanu ma na mu especially a man no yesterday say opinion be hwe na tax say what sanitary pads we na yetimi nso ato na etimi aboa because teenage pregnancy ni menstrual health issues bi wo hono mu a about teenage pregnancy ni say oba went me and say ohun yi a fibroid eba obetimi anya infection so bebre a ebe say wa we dey ano enti say yentimi amoa ma me yentimi anto ye pada enyama bebre be kwati aye na omani mpunto no so no na entimi nkonem enti we dey calling on the government ne other institutions to say yes trauma ombetimi ahwe no mayi taxes no a free sanitary pad ne so mind we dey waka masem nyina ama me na we be ye do kra ya Ghana 66 years there and there ye pad okroma kra sin kan chen yen o obi bisa me asem say na tissue companies are many omudi ekasa ho no womo enye bi ana me se there bi omo so womo challenges are omo facing to say aban timi ebie kwan a yansu ye betimi ayeye de wa ha anka eja yansu so ye wo enuro bebre ya ahaban bebre wo Ghana ha ebetimi dia aye sanitary pad amaye eja yanka say yenye free na emom ye betua bibi kakra wo na ene so etimi support the development of the country and see I think say it is hard time aye so ye behwe na yetimi a produce yen aye sanitary pad wo Ghana let go say I am pleading say government is let me invest in that now let me a sanitary pad and companies yeah another pay ye better sin na ye misa say weekend anyabia obetiasi form na wetiasi na ejawadaro wadi asaka kra na mati say dawu na miamia bi dawu no ebeba so da ben that would be next week. If you say you confirm me, students number my fine, and see it will be a short time one. On my fine on that. Uncle, yes, say time I already know so much. If someone so omuko fieno, at that time omuko fieno, omuko tinefi kakra, and man to way to be warm. This is the time it's I was see it's in your more a dinkomo. Na yetimi empower mo no mo kwa omo de abo mo ho ban
na almost sent me back to school as until you said before Omobema Quine next 2 weeks before Omobema Quine day. Yes, I. Another prayer, but I see any or Breno Adaje. Yes, Madam, my friend. Thank you so much. Nana tia ampemda kwa kwame enye di no na edina no aye mare hima awo apredi oba so no fefe bi na asade wonne kase no de aginam o mahini efe papa kwame o ya de pa brevi ranka miss Ghana go fa wie ekra yes am de fa oh dan me de papa bi kire wan ense wan hwe no ono na akotiam se no eda se ne ba ne sabe na ohima na onye ohima ye na eda make allegation is and say ono eda no ohima ne ba etwen be ma mpranti yin ni mfim okay na religious program we na say Miss Ghana beauty pageant no so ne ba etwen pene na no ni 18 years oh we di 18 no mo bro kra no mo bro just like that na sebi eda ne ye apredi ni David eda ne eda ne ye apredi eda ne ho enim kro na eben kakra eda no enti enonyam na eba apredi no ho ahwo ye ani ade nti enyini film ende na say enya makra unze problem akwa ye wo ye hanom so no say enonyam be ba ne bia donzi na be kwa ma no de ene na che say ye nyina entra mu saa Emoyensa free ne musa. Just about 15 minutes after 10. We are about wrapping up. Come on, pay face here. Na yena TF1 Angela Dufenya konso by Nat Vice Chairperson Christina Phobia Nat last coordinator Akropong local ombe boy Emma Pad semi kweseda kwame odaka yi wa na yedi ama Emma ba na ayekama. Enti anopay yesoro so an kwame bibi abeka na. Oh michia busuafo na tie nyina ene pray for ne be passe. Afia apostolic form say ya minche mu don ya sorry the apostolic church Ghana Akropong say ya minche mu ti minche mu na fi Abraham the announcement no ba ko kwesi de be ko na asesom no oh Christ and he woman say wa maybe no ensi ho aduane na nya de obedi bi no credit ba wa ma de we wa ma na asesom ni bi no wa ma gya no ti mu fiwan beba ha obi ha ono no omma ha oni bi ba o de ho nka ho some me test officer say be bia me na me test nti ya tutu ne ma nyina kwesi de ba ko das wo Christ e de ama Abraham nti wa ma no nsi wo kra nya de be hwe wanim yen fi kra kwame ya dase Yakopon bo a Joda ye be say share thank you amene lumba de abepom Omo dia bepom and oh yeah blazing na musom don't know be da ne friamotwam apletus manyum ninjingum ma ninjingum ensho against ensho against obia kuma ensho against ensho against obia kuma Oh hi bunny. If you see money
Okoman Radio. Okoman Radio. Yeah. Are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world from the capital city of the United States of America, Washington, D.C. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Blaster course 17. Amohana Robert said na the ocean asa. Na hotel who pay by no small boy. No be say when Sabidodu efie. That is Sudan for goalkeeper now bed down 1963 year share na say na down for. The man is cause on fan come Sabidodu na on the national team we anya club we and bet. Na on to we na boy no from there. The boy na di we ni buy na ben Kofi ejina nim ho. Ana obisa ben se o kan Ghana for no na o se na o se goalkeeper na suma no anyo obia o ben Kofi coach na de ma ben na ben se o from me de be ma na ben ji ka about 45 minutes na time was on aye ko stadium for the finals no na ben Kofi ti hu de onye on fa ma no no nko no nche na ye me he ana na mo ti bi Station Radio Man Kenya. Okoman Radio 97.1. Ara na munitions asa ndi wonjimi na go oh na John P oba kan kire Ben Kofi ene Ben Kofi se ben bra John fiase mo esi no si o fomam na John G na ko Robert medaba no se Chicharito ahí 20 minutes according to John na Robert Kenya mo panda na no wa odi free edem ho ba na inspiration to be gina ko you believe say after the match we just of the match the best goalkeeper in Africa so we mo dey na we fuma on no sana maliki nyaba kare po short to you Robert Chia no san everyman na me kai kwa be ko so ko ye dia national team woman striker na friend Mingo na nantu ba ko dey say and football the way away no po short to Robert Chia na no san pro man na ba bia kwa no bo ko ye na and e kwa dey Robert na wa bola no so na wa he ba bia kwa bo ba e bi so di nan san ka ba to bo na ma Robert mo dey na ni Robert spiritual na o pom pa ye bi ene ono ani so no shi ni san na o bo ni pa ye na no shi fo je be wi na no aye me se o ba no tu nya me no brother uni mbo kura bo no bo as we reconvene the internationals in the springtime. Well, there's palla dentro, Martis, attenzione, ancora palla buona, viene spallato via, Oba, acrobazia, viene gol, Tritalone!
Okoman Radio 97.1. Andiamo a vincerla. 4 di Balotelli. Aguero! Staggering! Just staggering! He's won the league with 90 seconds of stoppage time to play. He could have gone down there, Sergio Aguero. And arguably, he's been their most consistent player this season. He stays on his feet, and boy, does he get his rewards. And the Barclays Premier League has produced here the ultimate in sporting drama. It just does not get better. Cristiano Ronaldo. Beautiful, beautiful. Something close to genius. He's turned the tie around all by himself. Another Champions League hat-trick for the head of the Real Madrid glitterati, Cristiano Ronaldo. Back. Attack was gone. Over the top again for Dzeko, who's in for Roma and scores! Now then! This place is rocking and rumbling and believing. Well, dare to dream, Roma. Within one! Half an hour and more to play. It could be. It just could be here. Okoman Radio 97.1. Cántalo y de Ramona. Sí, Diego de Ramona. Gol. Gol. As we reconvene the internationals in the springtime. Well, as Palla dentro, Martis, attenzione, ancora palla buona, viene spallato via, Oba, acrobazia, via, gol! Okoman Radio. Tritalone! Andiamo a vincerla! 4 di Balotelli! Aguero! Staggering! Just staggering! He's won the lead with 90 seconds of stoppage time to play!
Okoman Radio 97.1. Okoman Radio. Okoman Radio. Okoman Radio. Okoman Radio. All right, you are welcome. I was here, Yama Chema Aquaba, at the Okoman Radio 97.1 as well. I'm also, sir, Yatanasa, good year one, someone, Yadeba. Thank God it is Friday. Fantastic good morning and confirm BBA baby awa what you can and pay. And a fida Obosomia a May need that also Donusia 26th day of May 2023. And then Yamia saw a man then Sabatu, that's what think. The Kramada Bojimo majority more free son and Yana do Donna Shassia. And so a name Bebre no one near watching. Never see a woman, you could you my free jum. Yes, you woman. Remember, Yande Yatiasia, a yame. Bebre no to the some our bemo. Who your headmaster will be Kumudi, our son, Shepa. Who your headmaster will be Nkuma, was why I say papa. It's answer. Yama Koso, you dear Mono. Hi, and easy. It is one quiet headmaster will be Nkumud now. Only school guests, you know, and question to Krobimuni and then be more. Ama adia you could be so and doso more. And then there was on hey, fast Benjamin. Hey, Roma. Oh, yes. Roma, yes, oh. They say, yeah, well, come with the yeah, Jumania, yeah, sick as some crown go ye. Oh, yeah, Juano Crana das, and now we are Juma. Oh, yeah, Juma Cra, who I got Tiano Crema. I said, also a band. Now we are Juma. Yes, so I am my way you so school. Now headmaster for you so any more. Hey, Robbie Munny to say, Ghana. Yeah.
ayede. Manfi school a eye benkum. Oh, ayede. Benkum ayede. Pa school ni ayede. Yeah. Ayase mukan honey no. Hey. Oh, headmaster Yajinidi. Benkum headmaster. Master Mo Wajinidi. Pa. Hey. Oh, papa, you are hating. Now, who you say you are mobile register? Hey! Oh, headmaster, you heavy. Oh, you heavy. Pa. And the over there, Sibia, school girl, about them. Yes, but you crowd or catch us on Becca Coquente Mano. On Becca Coquente. Hey! Oh, they say, student, no, we are man of Wobin, no one can Coquente my headmaster. Omaka Coquente headmaster, sana, na master and swado master, come on. Oh, master, you heavy. Hey! Wow! It is an hour tree one quiet headmaster will be in Kumu school. Now, okay, headmaster, I school for one. Say, Akuffo, say, yes, say, Nifa, say, Edutech, say, a Bruges, okay, headmaster or Hodia. And yeah, faster than me, why? Emom sana watri won so kwa headmaster e wo benkumu pa dia yeah. Oh, wa filia na ube fili so wa ban enso tokrom. Eja busia ya tenase agudia mu nsam no ya de ba. Na wa unse ne ya no so ete ene anopenti ye be wuram na fe ya de nsam ahoro no e de every agudia mu enso tumi e de aba sesi a. And you be amanin some tidbit around the world of sports and so about wa kwemo tanso and ye be kofie na ye the local stores no and so to me the for Ghana Premier League games ahuro and so ya dia eba so. Enti ye wuram na fe ya de nsam ahoro ni na no enso tumi e de aba na wan se ne yete anopei. Awusia no pay ye wuram na ya fa haba na fe ye de nsam ahoro no e de aba amanone ene efie nsam na no ye kofa ni na
ɛnso atumi ɛde aba na wahu sɛnea TNT yɛmfa nsɛm no mfengu mfema we na no pay na hu sɛnea ɛno nso atumi ɛte ɛde Apostle Paradise ɛne me din the guy with the romantic voice on the radio asedanko mfema club ya sante ke sanso na busuani na ɛta kyira no pay a yɛde nsɛm ahoro ɛnso atumi ɛde ɛba na mom happy birthday ɛnkɔ mfema Sisi Achia ɛnɛ ɛyɛ birthday Sisi Achia ɛnɛ ɛyɛ birthday na otonam ɛnso